มีท่าฮีทิลรับทักตะกันนี่มาเซมิเช่นคาเดโรจวนจะไงนั่นแหละปอยตีนะโปในเดอร์ลวินมีอันทัดปอยันตีเราเสียจูมีปักขัดไม่ยันทัดเราอักขัดโตกินอันทัดเร่งนัวมันตีมอนตีไม่ตัวนี่เฮงที่ฮี serial killer กันที่ชีนะโคตรล่างมีปังไงอันนั้นโคสวีโคตรล่างตานามิเราโอมันนี่จุดอันหันมันอันเจดานรับทักมาฟังเฮียนั้นลารา serial killer หันตีจงกำริงดโปฮีอาลาร์ตะเลนี่ฮีตุนจุมาจวดันมานี่ serial killer เตลลำเดียวอันฟาเตทุงกันเอนังปาเต serial killer หันในจูเองอังเงเลมิเช่นขัดจวน serial killer ที่สวยริงวัดโปฮียนกันนาราปะอันนี้ตันจวนอันปาเตอันนี้อันฟาเตนเองตินเงอันปาเตตัวท่าจริง serial killer อันนี้ที่อันเชียดชัวเองตินเงอันนุนอ่ะงงเลยEdward Wayne Edward hi American serial killer ni in mi som panga chuanga tha arin ania mase confirmero panga anni thung hengjeng a hian falak afapa hial thattu ngei kha ani tan in atang ti an tlan chuaka ma se a chua nuwa chet velna tela hian a in tidang lam du mia lova lara du wang ni in a soi nge nge a heti la hian FBI most wanted list ate po lo lang hiala apoi khoina wang hian a in chhir lova khovil shiat lo adu zok atwal tha te wanga ti hlum tura ti ani a ma se an ti hlum ma kumsang hi som pakhat khan na pa nga ya wangin a thita ni Edward Wayne Edward afanu hi April Belasio ni in tuna kan mu mek hi ani anri hian apa mi zia then khata soya a u naute ne nan tet lai chang an mu lai nge ya thil ruk mai te chinga a thin chele buka chuan an ma ni in nge hi insurance poisa du wangin voi ni la ya hal to thu te soya an inson reng thule zana hlir an inson thut thut chin thu te soya no pang te hi an alo ti a kan om na vela pia nga tu emo tha an ni siani ati nge nge a April hian appa hi adikin a shelo amma katia rin helna ani na halo reito tharuk dan vel anga an inson ring maite chu amma katia soilok lovin zana kher a inson poi rup mai zelani April hian appa Edward hi anu laka aswal le ni ina soiboka kumsang ni pakwa thangphe kha chuan appa hi achi ki zuala kumsang kha jakwa somaria ta mi pani kumsom pakomi Timothy le keli te thi na kha apati ngei ni ina sheboka anni hi Watertown Wisconsin atanga bawan ni a heti lai vel hian appa hi handyman anga atho thin na ve lai takani Edward Wayne Edward he serial killer rap thak tak anman theina po hi afanu April hi ti lo theilo police pakhat chu arin hlel dan te ashil ru a hemi nu kar tlem te a hian Edward himan anita a afapa an falak tiama mi panga atha thu puang ta ani na taka chuan afanu April hian appa ani arin rwal hian nilo se ati tak zeta apa hi hetiang ram huai nia ashiat na hi ashiat swal lo ni se apa thin cheve tak hi lo ni mai zok se ala tifana ma se apa chuan mi panga la ya tha thua puang le ta si heta April hian arin lel ber kumsom pagomi pahni te atha thu ashiata crime scene le apa DNA in mil thu ashiat hian panic attack anei pha hial thu asoyani hetia a in puana a chet velna an en le hian true crime investigators te chuan a in puan na angami panga chi atha hi an ring ho lo mi som ni don tal chu atha nge an ringa a chen pui thin nge afanu April po hian mi panga chi chu a ring lo na samai mi som ni vel tal chu atha da ngai ta ila ma se he a in puan na wang te po hian shem ani don tho thi tura ti ani a jiu hlum turani ma se an ti hlum ma thali vela la om tia nat na pa ngai wangin athita ni
Keith Hunter Jesperson hi Canadian American serial killer ni in happy face killer tia larta khani a media le thunei tu te lam le khathon te chinga ami tha te atha dan te aziak china heti lai hian nui lem azia tel china wangin happy face killer tia lo ni ta ni ami tha masak bera hian in ngai zong pahni te nan tha a an soi ta dai maya Keith Hunter ro alo lom ho alo media adu angin alar talawa hetia amitha athana tanga hlave tak truck stop bathroom banga chuan smiley nui le mazia ka he amitha masak beratha dan le approve na te ada a athuzia to pa chuan smiley book ada ale heta tang hian thunei tu te lam le khathon aching chho ta hle boka ami tha hnung bera tha hian man ani ngei don tia in shat awangin ama ain pe topa kumsang kha chakwa som kwa tang khan kumnga chuang chu mishing alo pel thin tina ani ber mai man ani hian mi za somruk chuang atha to thu soima se confirm ro paria tan ni a kumsang ni som January thla khan dam chung tang turati ani ta ni Hey hi Keith Hunter smiley face killer fanu Melissa Moore ani a Melissa hian amitha te pahni na ang kan ni mai za na in kan khata ti bo theya ni lo ati a kapa in mi atina ti ka hriat hian kana ani ati boka Melissa hian ano panlaya apa che thinda na soya ran zo te te soisaka ti hluma chinga ati lai ngei po mu a zo te te chu soisalo tura trap hom hom chunga voi khat phei chu adil thu te soini zo te te chu soisa ina rek luma afa te po thunu na thu pe taka enkol thina ni a athu hnuaya an om khan nuam ati tlatani amitha tur te po zo te are hlum ang chia khan re hlum manga atha de uvek ani Melissa hian tual that tu fa te dang po ati ti pui pha na sa ema mi za ve lai tual that tu fa te akoma BTK killer fanu ngei po alo ti pui to ani asoidan chuan tual that tu fa te hi zak chunga kanung ang che hian zak tak chungin an nung ve a an mi tha chung te na tak te hi kan mo phurna a kan ngaya khovel hi ngai dam dil kan batak zet ni hian kan shia ati a tuna hian happy face killer hidam chung tang turin Oregon State Penitentiary a omeka afanu Melissa hi lekha alaron thon china Melissa hian TikTok lama apa lekha thon hi atar lang ze uzewa lekha thon sweet takani tura kalonga ya titia comment atam ema Melissa hian pasala ne atanga rei lote ya tan ina tangin apa lekha thon adonga afanu le apasal tharte chu thawati thute aron soya atopa tinge min som velo kala mangai reng chia sin ti te na ziaka atong kam vel hi arab om lek lek apa le khathon adon vel lo en ve thin tu te chuan izalena ihlim ti kha ipa khan mu nuama te lawani kha anti chu Melissa hian changin apen tu hi atakin lekha hian athuk lutuk thin rim chunga azi ani ti na changani BTK killer po hi serial killer lar bertezi ngami ni a aming diktak chu Dennis Rader ni in BTK killer tia shiat larani a hi ama in phua ngat ni in alampum chu bain torture kill ti ani a mizo tong chuan phuar soisak tha ti ani hi ami tha te ati thindan rong tak ani rengbok atlang puin meichia thatin mi som pahni chuanga tha arinani a ami tha de thil nei pakhatal unlicensed and purse bag engemo talada thachina kumsom pathuma che chung hian ami tha dan te chu police te lekha azia ke thon china a lekha thona re wangwang nuwa kumsang ni pali atanga thon thar le a kumsang ni panga akumle loka a lekha thon vel atang hian an chui thei pha ta lova man anita tuna hian dam chunga tang turin Eldorado Correctional Facility United States atang me kani hi Kerry Roshan ni in BTK killer fanu ani tu ma in hit yang thil rap thak lutuk hi an pa te nan ti thei an ring bik lawang alo ti a
Lekhabu, a serial killer's daughter tipo alawziak hiala heta hian apai na mangai nia asiata apa mangai na asiat ruala allo na le thinrim na inpul buai dante aziaka apa in mi pahni ele machana mai pahni alo ne iwanga an chung kotor dante aziaka dam katum sham sham thok katum sham shamani atia apa chanchin dik takashiat ni alashiat reng thule kha thuina aden na lutu ka changa dam atum mek thute serial killer fanu ni lo tur chuan engpo katianga lo ti hialani an chungte an fa te lo tor vena an shiomna an za na anin thiam lo na te hi an shiat thiam pui omin an khongai thak tak setani James Carson le anupui pahni na Susan Bernice te hi San Francisco Witch Killers ti an ni china James Carson hian anupui masa chen nuwa anupui pahni na Susan hi aneya anupa hian drugs an khoi chanta ni heti level hian James Carson hian a ming chu Michael Bear ti in a thlaka a chungte bula soidan chuan pathian in ming thar Michael Bear ti a pe ni in a soya anupui thar Susan po Susan Bear alo ni ta ni James Carson afanu hi anushon Susan Bear hian atidu da tak seta eitur pe manglote na omtir china heti lai hian mi pathum chuang an that boka an mi tha te hi wichan ni wanga that an ni thuan soima maya an mi tha te chu doi thia manga an ngai awang an kong dal tu turan ngai awanga that an ni berani chu an mi tha nung beran tha hian mi ta mutu an lo oma police an ko lawangin man an ni ta ni Michael Bear zok hi kumsum nga tang turati ni in Susan Bear hi kumsum sari pa nga tang turati ani anami tha confirm hi mi pathum ni ma se US le Europe mi som pa ni vel thi na hi anma ani ti thawani rin ani James Carson Michael Bear ni ta fanu hi Jen Carson ani nule parap thak nei chu kan no pan lai chu nat na ina khata dam chung in mangchia in min ti buai bokani atia apale anushon te mi pathum ba karin hel dang tam takan tha awanga antan nu khan Jen shiom tilu tukhi in ti hlum tumin bat ta palo in himpila dam doi tam takalo ei boka ma se thilo hlau kumsom empo katin ma khan inti hlum du na rilru ka puto ani atia apa James Carson chu anushona ton nuwa midang dayani tak thu te soya kapa chon ka samte min phiar saka lekhabu te min chiar sak chen ma se he ka pathar angnita Michael Bear hi chuan enpo min ento ngai lo atia anushon Susan Bear bulanun la chu horror movie ang mayani zana chhuata kamua ril tramin bangka ena ka choi nunung ber kha engtik nge ti ten ka ngai to achina ti anushon hian cho po ape khat le kuthak le tongka in na tak takati aching hle bok atopa an ina chhuwa sana ma se anule pa te chuan ke ni lovin midang an loti na ta ani ati apali anushon ti an man thu ashiat dana soya anu dik tak tu na kan mu me khian tlaya school banga ron shwaya apa in mi atina tan ina ta nangai tuma atina tolo na turin ti in anu chuana shila Jen hian amiti na te chu an thile thilo azo thule an thi ani chuan a thi te chuan nu an neyem le ti in azo thu soyani he thu azo chia hi anu nen chuan kut in wanin an trap dun na sa ni in soi Jen hian a thil ton rap thak taka tang hian tal chwa da na zir zela tuna chuan mental health advocate ani mekani Gary Ridgway hi Green River Killer ti ashiat larani ve thunga kumsang ni pakhat khan mechia somli pariata tha awanga man ni in ami tha za dik takero hi chu mi som ko chuang da yani renani dam chunga tang turati ani afa pakhat chia mi pa ne ya afa pa hi Matthew ni in Matthew ve thung hi chuan heti khopa parap thak mi za don that tu nei chung hian apa mi zia te hetiang thil rap thak ti thei mi ni hian a hrethiam ve theilo thunga pachatak fate in fiam pui pe mai hun tam tak mandun pui thina ni afa pa hi baseball te khel puin rama camping pui te a war Matthew hian a soidan chuan poli kani lain soccer katel ve katana omreng chin katana omlo lai ka shelo ati
apa geri ve thongi ro hi chuan anaman nuwa soidan chuan afapa Matthew omlai ngeya kara an chuan dun laia lo phar meichia an om thule rama atha tak thua soya afapa bula chuan ke kala thlang ta zo kan i khati ina shil thu de afapa Matthew kara amut thil laia fit som thum vela hla ami apong swala atha thu te soya afapa Matthew ro hi chuan apa thu soi ngei po hi oi theilova apa hi hetiang thil rap thak ti theya hian angai lova kapa ania atilowang atitlat apatan nuwa ero anun chu makti na in akhatanga na atianga ashe omve viawangle Matthew ero hi chuan mel hi mi puilaka athupa kumsomli chuanga ni ve to a California anu puina yin ala cheng ve ni